Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Corazon. Manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y lamay sa atawan ngagdenden na kami kini Robert. Ket rimwaren ti madi nga ugali na. Bueno papagayam. Intay denggen ti pakasaritaan ni Corazon dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agawa at ti aginaw, tainak makipurdiya. Lasken ang masapa at ita, tapno at damal Pasko. Corazon! Sa dino ti ay ti kabarbaro sapatos ko, kan pantalon ko. Di pantalon mo, adda di ta kabinet. Di sapatos mo, adda pa'y laang ijerwar, ta saan pa'y anamagaan. Apay sana namgaan, kat idi pa'y langin palabakan ka. Kailablabak lang amin idi kalman. Napana ngamin nakipurdiya. Anya nga iti usarak ita. Sa dino ngamin ayat ti papanam. Ada papanan mi kini kumparik a Miguel. Anya, kanayon kayo matan arumwar. Agin mat asag paminsan. Aywan gayam. Ikanak man kid iti sangaribo. Ni, pangalaak nga iti sangaribo. Ape ngamin aya no makipurdiya kalaengen. Saan aday ta makijaming tar aramidem. Anay ko. Kasla kala sino ngagsasawa. Laglagi pa mo Corazon. Balay ko daytoy ayan mo. Nalipatam samatan nga asawa nak. Sa anak ababaunan ditoy Robert. Corazon! Dakon! Lukatam tiri daw. Di na ka dimangag! Mabait lang lakay. Ala, umunag kan. Apay ang nagbayag ka mang ilukat itiri daw, ha? At da di sa bali akaduam di tao nag. Ay unay kamatan. Nasapang ka naturog. Tadapay trabaho kinton bigat. Kat no alas 11 itirapi eh. Apay ngamin ngita ka lang ang nag-awid. Kan nabartag ka pa eh. Ay, di naksong basong bata na kasta, ha? Kaya't mo tapaguy-uyak ta nila, ma? Ala, gusto daitan. Mangan kakit din. Imbatyan kay tisidaan. Sana ka mabisin. Agkape ka nga rod, Gatan niya pa lang orturo rayam. Agtimplakan ni Tikapek. Maray, nagsapa ka mo ito naglaba? Wan mare, tapno sigurado ang mamagaanda. Ala, umunag tapay at agkape ka. Ay, saanan, Maray? Nagkape akon ijabalay. Si kamat, mare. Sa anak nga agbayag ditoy, tagpalengke akpay inton madamdama. Ay, umay ka imbitaran, Mare. Agkasangay nga mintiin na unang anak ko. Kat adamot basit nga insagana me. Ayabam to ni Robert. Ha? Sagpaminsan lang, Mare. Ay, iwan. Sige, mare. Ibagak to kinilakay ko. Taumay kami makipangan. Ay, katuwan Masapa kayo nga umay Wen, di ka madanagan. Makaumayak, mare. Ala nga rod. Sige, panawan kan. Sige, mare. Nakariing kagayaman, lakay. Agkapita nga rodan. Asino ti may itay? Amangan mat no lalakim day jay. Anya, lalaki mat nga bagbagam dita. Lakay, awan lalaki. Mamati ka kumakanyak. Ni Mari Emily akaaruba tayo ti kinasaritak itay. Maamuak lang nga dalalaki ma. Makaraman ka kanyak. Ala, agkape kakit din. Bisin mo la siguro dayta. Aywan gayam lakay. Mapantama kipangandita ayan da Mari Emily inton malam. Agkasangay kano ti anak na. Sana ka mapan? Sana bale, taas si daglaeng ba't ti balay ta dita. Sana nga rod mapan? Ni, taapay. Jak nga rod kayat ti mapan? Mayat ket di ano mapan ka.
Tapno makijaming kamot kadagiti kaaruba ta. Nagdagulit kan aya. Nukunak sa anak amapan. Sa anak amapan. Naimbag man ta nakaumay ka, Mare. Wen, Mare. Imbagak matkan ka nga umaya. Ni Robert nga eh. Saan ama ka umay, Mare? Apay nga eh, Mare. Diyak mo, Mare. Sana bale. Mangiyawid kan tulangan iti kanan na. Ay na, saanan. Nakababain mo. Anya kumangay ti pagbainam. Datayo matlaang mat ti kakaaruba. Ay, adaman damaga. No, okay lang kan ka. Anya day ta, Mare. Saan ka din nga agtrabaho ni Robert? Ije construction? Saanan, Mare? Ay, so mailagayam Tunggal mapanak mangisursur iti nateng alako. Kanayo na makita nga agur-uray iti pagluganan na. Ha? Kaya't mo asawan, Mare? Kanayon nga out of town ni Robert? Wen siguro, Mare. Katno ko na amap-mapanlaang ijay ayanti kumpare na. Ay na, Mare. Paliiwam anaimbag nilakay mo. Antitema ka na para ka ni Pare Robert, Mare. Ha? Awata mo. Di kagbabain. Ay na, agyaman nga rod no kasta, pare. Awanan yaman na. Adabay cake na batin no kaya't mo pa iti mangala. Saanan? Tingkakit din. Adamat lang ni kumarim nga Emily Ijay. Orasan! Anyat orasan? Apay ati ka pa'y lagawin? Agawin kaon! Nimot Pare Robert, tiyagpukpukaw. Wen, nasken nga agawid akon. Agyaman iti panangimbitaryo kanya ka. Awanan yaman na. Orasan! Inakon. Robert, pangasim. Di naksipatan. Anya ti pagsasaritaan nyo iti dayjay nga Alberto, ha? Inted na lang dahito makan para kan ka. Awan tidakas nga raramidan me. Kasanungawan? Kat no nagtigkat ti panagkita na kan ka, ha? Sana pud na dayta, Robert. Saan ka asar dengan akumpahan? Aging gaasaan kang agnagam? Napunuan akon kan ka, Robert. Mano na bulan na nagan-ano sa... Sumungbat na pailan! Agbaliw ka kumamatan! Sigat at baliw! Agsusukat ti lalakim! Ada ka di pamanaknak mo nga dalalakig! Sige! Ipanaknak mo! Oh! Apayasan ka makasungbat! Hoy, kurason! Sana siya ti karkaritem, ha? Tadi mo tumagustuan ti aramidakan ka! Adda ka didita ni Robert, Mare. Ay, mabit lang, pare. Robert! Adda bisitam! Mapanta ka din, pare Miguel. Wen, pare. Nakasagana ka din. Ipay, Inta nga rin, pare. Oy, kurason, ha? Amo mo ti aramidam dito, eh. Jack kayat makikaaruba ka. Nawatam ka di? Wan. Nasayat no kasta. Agluto ka iti pangrabyanta. Dito yak balay amang rabi. Wan. Jay imbilin ko ken ka, ha? Di mo liplipatan. Mare, ano day tarupam? Ha? Ne. Anyat aramidam dito, Mari Emily. Ay, nangag ko ngamin ti panagap-apayo kan ni Robert. Ang mabutengak nga imasidag. Tama nga no mairamanak iti pungtot na. Ano day tarupam? Dinanog na ka kadi? Kinabil na ka? Wan nga rod, Mari. Tunggal adda ka sa ritak. Pagimunan na. Pagimunan na mataminan. Ay, unay matan ti asawam. Kat, nagpa-check up kan? Saanan, Mare? Maikatumat la dayto, Ay, madlaw agrabi ti pan nakadunor tarupam. Kita Ay. Bayamon, Mare. Apay no idarum mo nila kay mo?
Iti kasta, agnakam. Oray kas di nila kay ko. Jak kayat ang maibalod, Mare. Ay ayatem unay ti asawam? Wan, Mare. Iso nga agan ano sak. Amo Mare, uray kasano ti panagayat mo iti maysa a tao. No di nakamot ipateg, awan ti serserbina. Kakaasi ka lang no kasta. Ibagbagak dagitoy. Gapot ang maasyanak unay kan ka, Mari Cora. Okay, akla, Mare. No kayat mo, kuyugan kan nagpa-check up. Siya kundi makaam mo iti kwarta nga aramatam. Ay na, Mare, saanan. Sayang lang ti kwartam. Imbes sa pagpa-check up ko, igatang nyo lang iti sidaan nyo. Sana bali, kabaulak pa iti bagi, Mare. Oh, at iti kapeyo, Miguel, Rope. Ne, Mare, nan-ano taropam? Ha? Idi agsapa pay laang ang nakitag dayta. Ngam sa anak kon anak saludsod, tagdardaras kami. Kuang amin, Miguel. Pare Robert, kinabil mo ka din ni kumare? Kasano ko maajak kabilan, kat natangkan ti ulo na. Mabalin mo't akasaritam anasaya at pare. Di na matladanggan. Sige, panawan kayo, Pay. Mangibabain ka talaga, Corazon. No apa nagpakita ka pa ilang ni Miguel? Imbaon nakmat ngamin nga agtimpla iti kapeyo. Adda nadlaw ko iti panangkita na kan kaitay Anya man ti kayat mo asawan. San ka di pa'y analawag kan ka? Apay, ultimo ti kumparem pag-imunam. Sumumbag ka pa'y lang. Ti kunam, jak amo! Kunakmat kan kaasakbay nga agimon ka. Siguraduang pay nga adda pamanaknak mo. Tapnay bagakan ka. Awan dagas nga aramidag. Pangasim. Di nakabilan. Nagsakitan ti bagi. Nalastog ka sumungsungbat ha? Kahit mo pa! Pare! Apay ka sa tiranan ni Dumiti asawam. Taas sino tinangibaga ang mabalin mo ta umunag dito'y balay mi, ha? Mangmangag ijay balay ti sangit ni bakit mo, pare. Masyang ka kumangat. Awan bibiyang mo! Asawak ni Corazon. Kat aramidet no anyaman ti kayat ko. Kamali day ta, pare. Asawam lang ni Corazon. Sana kaya't asawan ang mabalin mon adangran. Taas sino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak, ha? Kapkapin anom ti asawak? Among pare, sana naskan ang kabilam ti asawam. Mabalin mo't akasaritam iti nasayat. Kita ti langan. Apay, di ka maasyan. Awan asik iti kasta klase ti tao. Among pare, mabalin ang mabalod ka iti kasta nga aramidam. Agyamanak, Mare Emily. Ti asawak ti pagyamana, Mare. Ang mga napatay na kun ti asawak. Nasaan kayo ngayon, May? Ala, husto daytan. Mabitlang agasak tarupam. Nagsakit ti bagbagik, Mare. Imbagak mo't ngamin kan nagpa-check up ka. Di mo mo't kayat. Agawid aklaan ijay lugar mi. Nasaysaya at painukasta. Uwan, Mare. Aguray akiti paglugan na kinton madamdama. Oray saan kun nga alaan dagiti usar ko. At danto siguro manen aldaw ng agsubli aktito eh. Adakan kadayta, Mare. Tinapatag ita, kat aday wamon ti asawam. Saan tayo magkit di nga amo? Amangan no makaamiris. No di na kan makitkita. Sapay lang kumamari. Kat siyak to siguro ti kararagsakan no mapasamak dayta. Adto ti kapem anak ko. Agyaman anak nana. Apay ngayasan mo kadwa ti asawam. Kanan ano day tarupam.
ko, nanang. Agpudno ka man, anak ko. Kinabil na ka din ni Robert? Nanang, di ko magurguraan ti asawa. Ay na, unay anak ko. Saan ka apulo sa dinangdangran, idiubing ka pa ay. Ita, dayjay kitya lalaki ti mangdangran kan. Ay, agsungbat dayjay Robert kanya. Bayan yun, nanang. Tinapatag, nakaawid akon. Kan nasaya at ti kasasaad ko. Ha! No si bibiyag pa'y laang ti amam. Amang anuan yan tinaramid na itawanan bayin nga asawam. Kat, anyat plano mita. Agaplayak a sales lady, nanang. Masapul dagayam ti sales lady di ta grocery nga asidag ditoy. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno makaurnong kamay. Ang sakbay nga agaplay ka. Agpaimbag ka pa'y laang, anak ko. Corazon, mabalin ka ding agsarita ta. Panagkunakat saan pa'y nga itaraw pa'y. Pakawanan ako, ma. Ikarik, sana na maulit. Corazon. Ibaton na, Kropay. Pangasim, agawid ta kuman. Saan pa'y nga ita? Sa anak pa'y anak kasagana. Iso ala din ita. Ay-ayatan ka, Kropay. Ngam saan arason da ita? Tapno agtali na udak itisido mo. Nga uray dangdang ranak. Pagbababawi akong ti amin. Sapay la kumatay ka nak pa iti may sagon daway. Panawon to ti makaibagano ka ano. Sige nanang. Da kayon ti makaamukan ko na. Inakon. Corazon. Corazon. Husto tinako na ti anak ko, Robert. No kayat mo nga agsinublian kayo. Ipakitam pa iti panagbalbaliw mo. Nanang. Oray siyak. Jak pa'y laang kayat nga agsublita anak ko iti sidong mo ita. Swerte na, tanakaawid na si bibiyag. Kasanulangan, no inton sumaranaw, kat bangka iton nga agawid dito. Dayta, ti jak ipalobos sa mapasama, Robert. Jak pulos maklon, at ilalaki nga inayat ko iti kastaunay, kat isupay ti gapuanan, ti panagsagabak. Ngem uray no kasta, ipatpatig kulat ta ni Robert. Ti maudi adamag ko, agtrab-trabaho maten iti may sa construction company. Mamati ak aday tatirugi ti panagbalbaliw ti asawak. Alakastaan, katagyaman at. Tuy pagayam mo, Corazon. Agyaman akmet pagayam Corazon iti day ti apakasaritaam. Adu abanag ti sana pagkinaawatan ti agasawa. Ano da duma, day tapay ti mangitunda iti panagsinada. Ngem no ada kadakwada ti panagpakumbaba, respeto ken pamateg, maliklikan ti saanda a pagkinaawatan. Ket ala, Corazon, sapay la kumata dumteng to ti gundaway, a mabukal manen ti pamilyayo, ket baliwan yo ti mangrugi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Corazon, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.